commemorative stamp one map to my our men chef Casimua, ya de Ashira or 246 to Tosuminu and Munyam. Achira for Kabomuko, I would want me and say, well, Mamma, on penny for one shan one near by entrance, said ye baya. Unyanam ibituyama wom ayatatasa poeman tamonan wa dama bruno bi kwasi kwan ama mampanya ba de kire yewra alhaji mahmud bawmi akora bano wo ma na kwan ma na panyipa bia beya no sasam ne ntesa subrantam bia toye opupuni mantam kropom enknan ewudia adie no anya asam keto akora Yansem choni kwa joba for odimu amanebo ebebreye. Ajari fon ka bomu ko ya wa santemantem kropo kuma senso bo afupa. Wo mo kira se dia ban na ye no wo mo ahwe yi a wo be campaign e de atia wo mo. Adishia wo twifu pra so wasem a wo kan nyina ne se wo no oto aba. Nanso so no enwom e wo abatrom so mbedi yi no aban amanabo won. Apoya mantamu na wo semwasie owra bia wanya finsha na duasa num. Amna abusua anipa binomatuo se wo de baba ya janan bia owra no akotoma menei watina nanom. Na wo ponchecheku otosu emienu akoti sahwi yoso afam ho na asem a wo kan nyina se maburu fom wadwene politicians eye bad pa afofro bi ka wenu ho ne aboabo no ayede baba somwo ene yentena don hwere ba ko antam 21st clinic yesiateka expert mizo and 5G drinking so eka ho bi 3 herbal center with 3 core capsules koko masete drono ade abacloud internet the fastest internet in the world. Dr. Abe Watama so apatapa new site was a for yade no kwai na won hwe emfama wenu nyumekwa wodo a won madoma so ya senene yade kase boyi babasom asomfone ya mienu enahwie akosia ajewa akwade boaten enemedi nene all say ya abuaje oforiso afi ansam no nchemu ankasa eni Waya mamrani amani wa menshi Africa siemo ama nei otumfo commemorative stamp one mapa hontoma ya ebaba sha asante merani monyami ye papa efisha makuma kwa duonu num ya obatena akonya so no ne modern boy to ho ache eno ache na sumdue ne ya mamrani amani ya wamana di ahim na agekena ewo asante mantemu amana tratra kwa mantemu kan nyina da no eno na anam so ma nei one maya stamp kesia wo mo ade ehye no animonyam na wo menshi Africa siemu no mpanyifo atwetworo ene ba ye ya na Ghana man panyine mpanyifo ahodo bi wo nyina da eka ho bi sane ye be ya ebetumi awiemu die na adimu se asante mera yero 2472 wanya finhia no aduonunum anya hwekora no asoya ya ehwo man kita hodie won samso wo ma ye stampo ya ankorankora bia betumi anya bie na watumi dia kyere sa asante mera nya finhia aduonunum no enuoma ahodo ya ekoso enie na enam so ama Bice or Sekofo, where managing director at the Ghana Post, what the Atuja Etra Samume na Yamwa, Sansa Asantimera fish here during I was your Hinibia Nenya, Na Santimera so your Hinibia Kesa, was yet to Tonasi, and Tinea one my stamp Puchenche, Sawadation and Munyamono, Yarasi Betumia Buani, Kakra Wabiana, Betumidiato, Naya Diasan and Munyamno, Yabaye, Amana Brososa. A stamp a far new be a stamp a fire to our to a friend of royal visits. Libya a brown Cosra, Seychelles, Lampini, Cosra, Charles, call Memphis. I think we are just the way we are going to a call Vatican. It's your stamp a far sa a country. I think so your stamp a far you are a bra yeah, the Benicia commercial coronation. Also a stamp and also your power to man. Bad Medina Senator, and then your stamp, your friend royal stamp free. No, a stamp, a good year, a sound, and empty stamp, your teacher, my pa, no person, only BB, a phone, na I saw the board fee, and now the board, and also a stamp, the power to man. And I feel your pa, royal stamp VIP box, you are stamps. Na no ubenya bi ewu enti so busaya na sana ekono na no me da no stamp no muti na rewe no enu ye stamp ye friend definitive stamp wa ubitimi e dia bon krata so apostille ma enti stamp no ye sa e no dia uba post officer ubitimi akase me pay stamp ni bi na
Ode atintim okrata so obi okra na nyan ye lagere se obe post to BBC a so bit me ato you stamp ni bi akoto say the be because stamp no limited quantities any dey aba enti obi o se me bi a me preba me nyan post to ade obetimi akoto stamp no post office na ukota wo de ato da bia wo person post ade na stamp no sika eguso enti yawo ba ko a no the regular stamp and then 25 Ghana na return no and yawo crypto stamp and a stamp fufra and then so na no me da ne pound to my stamp fufra aba so a oba ebibemu Africa ha se ya yenye bi okuro bi aso da yewura and the first person or personality a crypto stamp mpuno eba so we as free say eba we as in 2016 and a crypto stamp e sha say eba we as from 2016 to 2024 no Africa could be anyone wanya kukudu aye sa crypto stamp yibida you stamp project in the first crypto stamp released in Africa. Crypto stamp no a stamp wa obaton to say stamp be so sa stamp no esa digital stamp into what no do phone and do computer scan stamp no we do say image of stamp no any other beautiful images are any released to the general public no wa crypto stamp no we betimi anya sa images no bi and a crypto stamp is be a friend of non-fungible token from tree that yeah tackle NFT no adebia it me trade on the crypto stamp market if you want to be that you be see pay stamp PB no the about to market no so wa wo bi no utimi exchange token no e de man na only akwa twa sika in cryptocurrency ti ya me ko adea stamp na pound man no I was your Lieutenant K, Managing Director of the Ghana Post, or Baris or Psychofo. A bad day, a bayan one say, would you may Bosume Belson Wakatria at Yakamu. Na a day and one say, oh, ma na Obashaw yet, now I show Kunu. Na akatria so atiakem ye papa. Ne sayonti na teacher for Kabomuku ahodomi ensa e wo Ghana mamu ha no. Wo masem wo mo ka kire mo panifo nyina ne se adawuruma omo ne aban enkosi nkonwa no ntena se sede be ya omo akatuasem animu enwanam a ewosa aban no ede ma wo mu nyina da wodimi ede ema wo mo na mede no na National Labour Commission ema omahomba se wodi ni nyina ebe ma wo mo ebe to seme ne wo kasa yi sa bre sika na kamu a wonfa emaye ene wodi wani kire mu popuni mantem kropo mu enkran anungwa Ghana National Association of Teachers wonfa mu ewo na wodi akachiro mpanifo se won hwe no ne aban no kosi nkonwa se de be ya enwanam bia ateyaka mu bia no obetumi ede ama wo mo na Regional Secretary Mr. Peter Boateng ono ene ne semtwerefo ebobo sankomo yi us to do what we are doing today. In fact, we are doing this in solidarity with our brothers in Volta region, our national leadership, because the pace that we are looking at, it has to do with, we go today, then we have to reschedule it, and then go the next day, because we were given 2nd of May. Today is not 2nd. That means we've gone beyond 2nd. The next time has been given somewhere June. So if we look at what is happening, then it's going to be the usual mantra that we are in engagement, and I think this is the time. We cannot continue to be having it changed from, none of them has been given any positive attention, and that is why we are doing this in support of what national leadership is doing, so that when it gets there, we will all go and then support them for us to tell government what we really want to tell them. In fact, it would be unfair to say that the negotiation is not happening. No, that would be bad faith. It is happening, but the pace at which it is happening, it takes some sort of diligence to be able to detect that it's a deliberate ploy to delay the process. Because if you go and then we have to reschedule it on a flimsy excuse that we have this, we don't have that. We have detected all those things. We are not new in the system. And so we see it as a deliberate attempt to delay the process. Because when we delay the process, we know what we have before government this year. We must not wait for any soothsayer to tell us what will be the fate if we go beyond May. So we are doing this to let them know that, yes, when we come and they tell us we go back, but that is causing some degree of disaffection among our membership. Because we tell the members what we are seeking, and then we go back to tell them the same story. Let me clarify it. The ultimatum here is being given to our leadership, the national leadership, that anything they come to tell us after 13th of May, this particular month, we are not going to welcome it. And so they will also have to sit up and do what is needed, because the members on the grounds, if I tell you the burning spirit in them, it will not be like the picketings that we have been making. And people think that it's only when we resort to strike. No.
we are not going to tell the world what. That is why we summed it up as saying we want. A teacher for Enkabomu Kwahodo Miansa, a walk Ghana mem, Hawania Bressa Crodom, Adentia, Wunyanam Esika Akem, Bebo Suminino, a buy Enfama Wom, Enutino, was the 124 and Shanonia Banco Sinkunya, said ye Baya or Musika Caminano, obey to me Etria Ediabano, and ye could see a regional secretary, Mr. Peter Boateng, and ye could see no. Na wachina wiye na beda just wokwa dadia so ye ben kwawu awo poya mantamu a emabunu ye awon so bo afuye papa ma wakozi sipempim ewon krande ba kuma se kwantempo no so ka ankoka ma adayi a wo se tanka bia kwasaya sekwanim jazempanyfo yi wo mani ombese kum nipa ansa no matete wo chacha won na won ma ba ho abayi tanka na nam so nti wo ma kwan maka bia ntwam na nkanfansa panyine bi enso aba betwam enam so amama panya be de Dr. Alhaji Mahmoud Baumia and the Tiara and Sakatra say or Konokrapo top and Pimimua and Mabuna Mienu a man sat down in a choir. As some no can be a my backcratch penina was on Tiachum South, Mansinimu, one monya follows under from Pong, one else from Pacasia at a chunk more address as some Nentasa, na a Mabunin Monfobinum and not Dananua on Mocanisei. Because young assembly Lakadia yede yentine ye twa nti ma police for me really no fire service for the mukasi that was Friday nti ade ache no anopa be 9:30 10 morning na if you know say e be twe we fi me na ma ye film ye be bana aye emergency and say agent nti arrangements ni ye na ba we na so na pay for no nti Saturday Saturday no ena ememu ani ese omu fi se che evacuation no kasa ni no so na the fire service for no higher education and information dissemination of information community no say ma obia soldier because you never know say we are at all no e gas ni di announcement in order to be safe no we are in soldier we announcement ni so a ben a certain radio so na and a question the call kese de ma e bi so when training no area upon our advice the be other people who work with the other communities in the area for money can be done there 10:30 11 morning and one started so we did be say achebodo ela nkonfoni ntimi na fa ade ntia ya na akawo mo da kakra se awodini ni ya hokoso eba koso mo bent ahona almost started the block ekwayela to we ko aleja ya ni o makasa true assembly member and community members now mo traffic abese ni wo no asa block nzi amam 30 minutes o ma me fire pepper unti ni benefits unti omo ehonu no o ma block no enna sa vice president convoy no ebesin tram it ever the selection of blockade no ewo so na akwai so mu jira ho de mu ye se embenifo bi e betwa mu dia no mo mi abrese omo na situation yangu of it etiamuna vice president convoy ni betwa mu embenifo no ye fa no mo ka fa mo vice president convoy ni ti any others ni mi call and battle that I no kura accident tank na LPG tank na be to show na na mo na se ache into emma so and na omoye omote plenty kwantene there's nothing to do with vice president and the convoy in the crowd. On Monya for Alexander from Pong, I are back at Panyini, a yaw war Asante Achim South, Mensinimo. Esuo no eguso atoto na oba wo man Ghana mhadia timamufo maso odiye papa esan se baby ese wo de border ekoguo no baby obeduru bi atwa no ode ato ho enam so ama gata hodo pinu a ewo omam ha no asisi eno nti ensuo no bo na niketewa bia no na eyiri so na edi awu ye de ni ekirem ewo puni mantam kropom enkan a esu brantam wato ye nim oyo na de ba ye no enya asam ketewa kora ene baby te se poku ase achemota odona tesano ene alajo se de ensuo no esi ye ho no ye se ntuo ni kwadwo bafo odimu amanebo ebre kwadwo temenka Major Seminia bibi aboko de yes I don't bibi aboko kwadwo yentie o me da say odi ka kan no ensuo no samre atibe don re makuni
but some na no kase me bi o dia and take cry e dezo e wo hono na senodika kan kampo mantam de so to se particular na emia enso to a yirifa wo mo no okonyina ahase fa wo na uwe pimo nkamponi mantemo enne de sonko ewo ni enso ye to emu nyina ne se oba bebe ti se kwame chroma cycle u free circle at the Copaloma at the Ring Road no and then soon to a fee pine at the Viku Equemuno na ano dingy papa Oba and Chroma interchange in Acid send the BA and soon to turn a flood or general acquire normal routine a yet Taifa dancing to a sport time and soon ama basis in a echo quantino and Yakwa Enco Kakwan house was we drew a year of Uncle Barrier at the Jaheba Holm so omo ye extension on wire na traffic ajame wo nti so le to na ejiwo e Uncle Barrier Holm na ama traffic situation aye intensifier samra me no ka se wo mo free ama saman se wo mo ebesna kwa akra no nyina aye stranded e wo kwemu ka so no mo free akra e pa no so no dru e Taifa junction hon to sport them also eji ama mo so aye stranded e wo ho ufi e sa side ho na obesne ko e alaju e de ko kapar so no so a eno so no odona e wo ho no ejiria baso e ma wo mo yes parties e wo insura no ho no nyina no insu no e kokko omo kiosum ufi ho no na do ni se e we jamalam kanesi kwano so a kanesi pamprum to kanesi overhead ho no nyina so e flood ya e asem areho sem ho no wo mo ton cars ho nyina nsu no asameji omo cars na omo ton e wo ho oba bedu mala market so a ho so no san se omo diga ho no no bola pa nsu no atwe aba be kuku mu bode ho no banche ho no ene eye plastic ni bebre no mo atwe aba gu ekwa mu ena ne kwakra nso no odi free eye weja junction e de kwakopi eye SCC eye Shoprite ho no no na West Small ho no ho so no omo ye dredging bi e ho no nti ama nsu no so toye no ekwa no nyina fladi u free e kaswa besle akoye akra almost so I stranded o honum so na free akra besle akọ kaswa also o my stranded o honum and then so akra ye to be do hre ba ko ne fa no oyi na e dia bank rampopuni mantemu abati titu pa no wo mo se de so bobo wo no e municipal assemblies na e wo krumu ano ya ye se assemblies no omo enteki eye insu any dredging any eye the certain no serious esan say omo jiji sika wi a sani o ma no mo jama central government so feel say duma people kunu so ye ti onya ekwanye but assemblies na so mo bo awo no so no omo nyina opie no ho obo no ho mode assembly ba ko pe ene won ka hanu ma beti ba ka say omo de eba insu yiri ni ho nsem no ma fa to mo so a omo kopa ga east o ko kwa benya de kwa boko bi ho ne de omo bo ho mode ye pa ba de aka na o krumu ane de ya ye say insu ene ho nsem no ene ne to ho nsem ne de inform ho ade bi omo twen e ma boni si wi a then that before the bed sitting blanket ene mo 5 kilos ne ade ko ma manfo eno ne ade a e koso wo gram company man ten to ba ade a greater carriage MMDS ne wa ha ne de omo ho modern kra e fa insu ene ni ho nsem e wo greater kra kwadwo wama ne bo no emso obi angu ende kwa kan dada ene de obia enwu but ni fa na aye stranded ewo aye enenso ya etoye no se ewu ne de aye se an obia tu no ho fonti ni se edu se enso ni emuna na omunyina obia pe baabi akwa tete a no mabaji se bia obia oyare ana se bia se bio wanu munsan a waburo na ebia enso ni baaye no wantimi ampre ne nkwana enso no afa no apart from that ni this time no obia alert e dey amay so netan say GMS posto report on the body bia fa nsu no ho so ya ye say Ghana for no to na ya tiase e dey ahoboa isia nsu no this time no wo ne sa eni o ma ne dey nyanti kwadwo ye be dance ye wie subrantam we na nopa ato ama akobadie ho ayetene ene wo mo mba kumase aka omo so ekọ enkran so aka sabri amene okasa die emse nsuo no etwe ama edwadie nsu enyina atumi akoso yensa ntro ni kwadwo bafo na odimu amanebo ebre awuso yakwansa foforo na adwadefo a awo santemantem kropo kumase wonum nkabo muku ahodo nyina no makeka wo mu abom kire se hwe wo mani abresa kodom na wo mani bra abere ni nyina no yese an bi piamanyoko ba ye nanka omuye
omani da so se won mo ka na say dwa hodo a ewo asantemantem hodo anya rekura no ko betumi aye de ama wo mo amom ho ato wo mo na so mfinhia nwotwenie ya amanyoko betena akonya so aka to ne bro no mo fra akonya so bepem ne asantemantem adwadodo no a wo mo nwie ya adwadifo no omani abre pa na wo mo kan no de akere NPP amanyoko no se won ma hwa yi a won be campaign de atia wonum afi ya kwa ma no so ne chaplain edema Central Market Traders akwakodi enkomo Madam Mary Boache madam ya mo ha o ya odo wapa na ejodi yete say mi ba cho mi ti fie ya man ba binti mi ti fie tina wa nkwa adwuma won mi ba cho ye tu mi free dwom 3 years samans ni ya man ba binti mi ti fie mi ko supa eti 3 years ni nyina no nkwa adwuma ensupa na wa ensupa na ne ko yes da man ensupa no ne masini ko se nkrofo ne ma ne atua me ka na sese ye dia na ma mani asabere a mosem ahwan ba campaign TNPP obapa oda roma ma me di kan chia krowura ina na o se tutu na me kese ye ma no afihia awoda pa yes kwatenti ni nyansa ma no na ma san sre me na amakwan du na asante hema ebufu kese da mansa enum me ma ono so aha ena awie me bo mu asena me chia no wada roma wa wonim emra yetu afrikuma fi dom ha sei region minister sesi kanaba Britain abai di kanaba ntisi yentu ebesa di kanako ntisi yepo ebetu yen ye di soja fo ne betu ye fi dom ho abera ma ebe bi antena mo ka kire ye se edwa no enu afene fa de no ma edwa na wie sese afene fa abel twam sese o mo stop adwuma no krampo no 1 year 6 months ni wo bibie no a ekoso edwom ho no wada roma ye na santasi dwom a ye bubu egu ho ye nyaayi krofom dwom eno so da ho mamponti dwom eno so da ho wo wonu se Ghana ha so se NDC ba na so wo ye adwuma na so wo wi a NPP ba onye nti se ye ka ya no atum ye nim de oba nti ye de yakem na na say breaking the 8 no erno market na ewo Ashanti region ha fem so o ma anya amaye ne a yen die yen to aba oda roma enti sasia no edwa hodo abobo ye mu de he nanka ye wie ne ne kire ya de amamu anka mo ho betom anam ho be he ha mo kakra the patrol Central Market phase 2 no se ho na dom pa ni guo okay oda roma wapa na sasia no edwa no adwarefo ahodo na makaka mo ho abomu no ekwakwar mo yedodo sai wapa ye do so pa se latest take as a kaya ho so magazine for kaya ho ye do so pa ye do so pa sasia no samo hwa ni mu se na ne kine ya se aba no anya ho bibi titiriu ene Central Market de yi amoka no a anyam bia de ba na moto obiem na mbetu and as a 20th of this month we had demonstration we had to also 5 days na mokwa akwaje permit na yes I akwaje permit okay ana adene ba ya no so no mo ne mpanyimfo de ho nkomo aka kire mu se ebre sei se won mo anya ho bibia mo ba be tuo mo so sa adaro ba pa ya kwa January crampo a press conference in West Coast adaro ma se mo tia okay na sase original minister ade asam no watumi aka kire mo yanti e fesi akwa yati I'm for so ba yanti se project ye bo edi say procreate interchange omo ye no se na sika ni ho no omo sizi ye but sika ne ba ye no omo ye ebi so sama kwan so the one as a hen no so sika ne ba mo sizi ye sika ne ba ye ma sha se omo ye na ye the Asante region bone be na ye project bi enu ho ma sha se a o ma ya ma na fi ada bone be na ye yeso ye to abade mamu tini kwase ye ni abrepa so mo anye jona ma ye dia breaking the 8 ne dia on do e ntina because facility ne diga ma to aba ma wo say bi ye ma ba ya ma me na so me nya facility bi nfu so a ke ke me so to aba ma obi mu ba pa na so me ti fie me ni me super abere mo me shop ti anu ye madwuma ayate sana regional minister kase
wɔn wie airport no a wɔn bɛhwɛ sɛ wɔn bɛbɛ dwa no so na wɔn aba bɛdi ho dwumadi ama mu ntie bi a ɛnɛ ne kyerɛ ya na airport no wɔn awie no dwa no wɔn bɛtumi aba no ana mo bɔ nnwɔ so saa sɛ asɛ ɛkyɛ de ma mo baba pa ɛkyɛ nti to ɔmo yɛ ɔmo yɛ animu yi a sɛ mo se plate le me sɛ mo yɛ ni yɛ no to abana mo sɛ mo anya de me to abana because mfa so nti me di dwa me ko di dwa mmoka you madam me no wase na gye wa ho me enso ɛwɔ fi nyame enka ho wae Abusiani na kasa ye Madam Mary Boachino no were chaplain at the Central Market Traders and yet workers actually was a sedwa wodwa e was antemante mutitiru ne Central Market and panyifo ahwe manya womo so ebetu mhofo nananom atram konwa eno ewo sahwiyo so na elio afahye bi ekwoso no orofo na efe papa isanse nananom ebompa ye sede beya yedie animpuntuo ebetumi akoso na afahye ni mu no na wo se yegu nsan de man nananom sede beya omba begina omachi no magina omachi achigina pa ne nyina mu no nana wo ponchecheku otoso mienu ono ena ya koti ehene ono aso ena ye chidom hene ema nananom atrankonwa na nasam ene afutuo de ma maburu nyina ene se maburu nye hwa ahweye efri se politicians no omo ano de echesi kire ena wo na eduru ba bi kura wanhwe ye politicians wo mo ba ombetumi akasa agrada akro betumi ache no mde amaw ebeduru ho no na no so akwa ya asem foforo ne sayo nti no efie pinu ane aduenu na ye beto aba no wona wo beba beka dokodoko sem adefedefe sem wonhwe no ntie na sopam na wonhwe de obetumi ato aba ede ama no a ebema mpuntuo ani yedie enso akọ ama wo mu afa wa bra nana etu mabunu no fo no nana wo pon checheku na futu ode man koda no yenkotie bi Abato afi. Maburu semo tenijina gracie. Nada. Ko tesi mau. Body ni mau. Se boye boni. Na ono die. Na ko ka afa ye le usia. Ole sa ko ya buti amwa. Na e ko si ko su le na sa. Na mo ni se. Nana opon checheku otosu emienu akoti ehene onu ana saye chidom hene ema nananom atrankonwa ne ena yekotie ye no nana akua ejapoma a otosu mienu na hema enso ekasa kakra ese afibia ye de kai nananom ti afibia je se yego funa so edi se kalafe nana mankama ogusu yesuan yensu ye de ya ye me kese pa fi ye di akonwa no 25 years ye musu say that afibia ye gusu pa amana ye kama kofonso abwa ye pa ye no aba yire na ye dia maye nana na ye di biaka ahimani nana ya no no mo ti kusia no mo dia kaya nana no afibia ye de kai nana no mo ko ye na ye so ye be si mo na ye ka o ye ba se titi amamre na ye nti ye adifobia ye de kai nana no se yensu ya be jina mo no Oba ahima wo sahwi akoti nana akua japoma otoso mienu ne na yekotie ye no yakwa mo no so na ne yamade boni kwabena nya akodi enkomo ye tetese amena bia awusiadehye bia wo asama kese West Achim kroponi emu won matuo se wode baba ya jana bia owura bia wonya finhia na ba saduasa num wakotom amenei wafrim kwabe ma han me josumini aba kroni e bono se ya ankasa mini aba asem no enyina no ene ese enan no ememenda ena okopie mu ewo kro bi efre wo se ekoso no eben asama kese no West Achim mense no emu a arehosam kese pa na eduru eye adese wo hono mo ni nyina no ene se abranche bi a
wanya mfehyia aduasa enum ne din de justice pepra na emumu no bebrena no efre no Kwame police esan se eye community police assistant adwuma no waye bi epanyanu nti edin ne da to no so a bebrena efre no ese Kwame police na ensem no chemu se me no ka se memenda no na wofo epe abrante we agikwan epe ne na omo ahu ba bi a aye Kwame police na wakwakokoshe eno entiro omo bomoden efre assembly member no ewo ekoso kodua no emu ononyamfo ekole amakwei Richard edetonanim na odetunanim no enampanyifo so si dawuro eso esan so ebo amane ema obia te yese abrante Kwame police omo hu ba bi abrante no afa adechi ye ne kwesi da no pa eso ene omanfo a omo etwamu ewo mpotem ho ababi no ena omo kotiatia mu se abrante Kwame police ya hwehwe no momra na momahwe ejana bia yatu ewo eye ekoso koduan emu no ena odam yi omo enkohwa ampa abrante no eda amenanum a meno ekase no utimu se ne bo ekobbo efam a sabi watimi atwa yanom ewo nsie edo asem ni si ya no panyifo timi abo apolitifo amane ama sabam no kase ni de emu no ama befa edeko na wata tudwa achemi se nhwemu so timi ahyase a omo pese omo hu se so anyebia no ono ankasa ena sebe when eniema nkoyi amfama no to amenanimu anasempo no se ensabi ehye kire ena empo no ama no koto sa amenanimu ama enam sa yeso nti wato ya no ewo center police for chima hwemu de afre no mahyase a omo na ye ne awofo no so twetwe nkomo ama awofo no babonte de batu dwa chemi se abrante Kwame police no sebe enye se ebia owo ha bia ewo na setena emu enye se bia na adwum eka no ana enye se bia ona abusuafo mpo ewo ha bia ewo senu nti omo so ya mo nwa pa ese ene ya no ekase no abrante na koto amenanum a sabri watwa ya no ewo nsie edo no wonim twitwa kakra onim nsam ana bia ya no won motu sa amena no eho asum se obi anam ho na so hu sa amena ne ya won hunu a wobekwa kotomu Miniaba eno ane ade eba ko a ama omafo pina no omo ho adwuro omo ekakra esan se abrante no sabe omo ntimi enkase onye obi a onum bi nemmom no onye obi so asabe omo ho mpo se wanom nsa ama ebia watom tintontan na waye bibi mpo ewo kodua no emu eno ane ade eba ko a enwonwa pa ewo mu na ohwe ba bi so a amana no eda nokura ni ekwan eda nchen omafo efa ho ekọ eba eda ekwan eda nche nembom so ono akokoye obi a wanyi anya mfehyia aduasa enum a oni mpefe se amana eda ho no eno so ne ade ba ko enwonwa adekopotia okoye wo ho nti a etimi epa no ema no ekoto amana no emu nti emu nsam de se na police for aka no yede be konkon ho na yede ani ade akire yebe pia fima ba no akwabi ye amana na yan ankasa dia eno otu ye nso ade sei ya ada wono mo a akode awuyi amane bola chemu se amana no jana bia omutu ade ama ekoso kodua no enye se be private ana se obi ede oman krono edea ena omo etu na panyifo chemu se enya ade omutu ye na ache bia esa na akoko se sikasem na ho aye den kakra enu nti ena omo amano atwetwen so ekakra enu nti mino kasa ni de se na meka ye no sana nsem na enni na kasa etie na bia na wo no ebe kwa ho na enyi kwa ho bet eye ba bia bomu kwan eda ho bomu kwan eda ho sabe wo mpese obakokofa kwan tintintin a obetimi afa ho no mo ama ekoso kodua empotem fofra obese okono so obetimi akonta ba bia meka se omafo timi fa ho wo bra wo mpese omefa kwan tintin akoba bia omo eko yo kwa bibia no wose ane wo mane bo abusia wayara wo sam ya asie ewo ekoso kro no no ewapoye mantam ya toaso ewo ahafoano Southwest mainstream mankranso ena mede wadurei sabre ye kasei dai bia se na ne hye ye no ama afoforo bi aprepra enya asem ketwa kra yesem tro ne Ebeneza wusu ansan ono ena wode emu amanebo eba ede ababebre yen yese 3 bedroom bie mankranso se de asia hye no adehye wo ho no omo prepra enya asem ketwa sabre no yede omo ekomankranso aban yare sabia
yɛkɔ na yakɔ akɔhwɛ wɔm wɔ Ebeneza ɛwɔ ahoma no so yɛnkɔ ne ne twetwe nkɔmɔ Ebeneza ateme ka me mo a me yo so for you panipa bibia bɔkɔ de na me ado wo men sɛ yɛda sɔre ne ante asɛ foforo yichi ye ɛkɔba ne sɛi boyimu me da se said the wedding kan be assembly ni no eno a wabra na bo no no nko pepepe no e na enkrabe to ja say efie bi a ebe kokoo sha wo man kan so ija to mu a share eni bopini wo mu ebusa wo mu adekode pote a ekofa asa ja shishi etimi ebe fie ho eno ene be da di say abrante bi a wo no woye pom odi mine hu dwumadie e wo hase no wakọ adwuma ba e na nyame ya adomonya kakra oba ba betutu gold no enti wo tutu gold na na tese jana wodi tutu gold no e na petrol susu esinche e de jano to mu atese e hifie ho na abrante no ehu se eja to ho na ho hifie na pepepe no e no no de ahometie eye na jo se opie afiden mu ne kwa ba do bo amane eno na nam suma branche no etu oje no ma sisi am no kate wa hyehye pa ye de na bepi mo man kan so ban yare sabia na branche ya wo sa to oje mina no wo sa empanifo so no mu a o mo de neighbor hospital no wo se dabi ne phone ni sika wo dan no eno wo sa age hane ebi wura dan no a che se jana asase shine tipa che se nya senketo pa eno na ma o mo na enam so mo peja na Omusem say sanadwene na ese osese no mpija no ede ne ba o de na ba beto hospital eti eja ne de nyame ya dum e ma o mutimi edum eja no enyina wa bra enipa bi no ma no mu ho no kakra bi nsuso e kai ne na eja ne hyehyɛ bi a o mu nsuso ye dum bepie mu hospital na nsuso no obia amfamu anjere no kwa na emum ejapade dodo na no etimi ahyɛ ya kyese wo manfa bibia e wo sa efie mu ho a eja ne ense ne nyina no nyama ewo mu nyina no atidiro be a wo manfa pie kura e wo ho eti ofonso ubusa ya na tese de akwakosi wo mankan so a edan miensa e wo ho no eja tinya tom amana hyehyɛ nipa ka da bie no miensa bi a obo ho na afin so ejapade nyina so etimi asɛe e wo ho na kese gold no a wo toton no eno e na akwafa we nyina ba sa pepe ofonso gold na ototo no e na sa gold na ototo kuro na no acid omu edi agu ayi mu no omu de tutu sa gold no eti sa jana enam gold friends acid ayi no mo ba no na etimi ekoto friends sa petrol a ewo ho ni mo nso so kofa sa atoro ntimi edi brave fi ho for ayasem Ebeneza yem fancy ya yem fancy Ebeneza ugina so woko good no de send the intimi hye dade nti wan hwe no so bekwa akoyo bi asase de eno na ma brantin sa ba akire no se ko se be fa no a amana hyehye kura sa sika fere moja amana na mu anku no good no de abafie ya asem ya asem I was your mizo and a 5G drink in the account for the amount say what opuna ebusua eno an se wato mizo and a 5G drink na ode edi ujuma de bia ya wudie ye fredom twedom bia no hwe hu se drink yi ebi ewase enya no nko na wie se wunya bia ebeboa opa na wode pie bi aka ho ana se pan no bi brodo na wode aka ho koba sa na oba make ma ahoden ewom 0246270221 0246270221 21st clinic here sciatica expert one branches na door so 15 branches any a tree was a Ghana for Sompa FM a dear friends sciatica ya dear no e bichewa bowura one maso ye no mun show wo mo ne de kanfo no na foforo esua ente busio bia wotena se chepa ana obi a waya kese amra boroso sa wota hunu se wo na ase wo to asentini etwenwa de aba wo na ase a ke hunu se ebia na sciatica ya dear no bonan na kwa 21st clinic na mun show anya sa na jensemo a ne hwe ebeye bibia ho 0540 311 0540 311 Cloud Internet are the fastest internet in the world. And age media bia would be an internet to us. So we are some aye kruwa. Sir, opasa wonu obi di nkomokra wa mononia. Internet kro ye. And until my internet empower what da. Wi-Fi na wo pebia. To suffer cloud internet one by the amount. Security locks are what do web hosting. And also
CCTV camera na apese be install bi de mawa eya cloud na ya be ye ne kama ya bo nso at the form top high ya na love from D and hwani mu 0202 699 110 0202 699 110 wokota no so apatapa wana Dr. Bay wodini juma na abe wa bia ma abusuya wo hye wo seseka so yade wo de fabra malaria fever na ho ho in heart ana ba ma wade no adwojo wontume nya adwuma sane nkane na wo ye do ko Dr. Bay nchen obeye bibia kama ade ama ho ato obaya wo fichi ko wo yawo ewo muo anasempo obra no entimi masane ye wo pe no wo bo ma wo pa wo mu nsem akwa ebisi basa ne nyina be Herbal Clinic hwedi ho dwuma frɛ wo 0243 345 392 0243 345 392 kwa droni eye 3 ko cap Sompa FM wonya bia eboaw eye kokko masetaduro etutu siriade na se kokko no wase na yamtim no so ayro de afiri ho ama ho atumi atɔ frɛ wo 0546 107 107 0546 107 107 ye tonkra ye ba mi akachire no ene doso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se slim woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womuji bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FU approved. Brakasa ye duaba waso a ne dwumedi wo ni pedua biara pomden ene na brabo mu ne yeye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa anim yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye brakasa powder sisi ni pedua na ba kwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma ba ko freduane anopa ne enwumre anafa enkunate de ma ba ko woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ni Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lab Deni Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ni Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 1514 prekese powder aduane san ye duro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Sompa TV Emma Aketiapa. I was here the most symmetry to and some no so. Assistant headmaster Yawama by Senior High Technical School. Ayora a J. Joseph and order to a band when him sir Adawama. I won't hear Yama pa. I can't dear Yom de Bay Juma. Nobody at Charan Kodanwa dear. Sukua dying and your maho to a PD. Above one said a John saw about a walk or quaya umbasser. Send campaign for Belmonoma Yomua. Uncle woman ni ebetumia jehum. Sompa FM.
William said, I feel way. Grandeba or SRC school no this year they publish around 1,400 but never be why you need and despite that publishing here small also we are running shifts or double track and say a bill was managed this of you as I'm talking now form 1 form of you form 2 by 4 in 2 weeks time now from 1 the problem and say you need classrooms. Your classrooms are in your bed 18 classroom unit block. Double track no to me as samba single track. A bra at the channel school. The problem by personally apunya furniture. The Omunya square enya furniture for them all the classrooms. And to say as I'm talking, be etna benches or classroom. Enya apunya kabobua. Now because of indiscipline, so remember I no more guardia, we bring guardia empty. There's indiscipline and omutumi kaniko kumpa. Anoche no acting president at the Mama Aban Traditional Council. Nana Boabe Apel and so the Kakrasoso. About to Afini, Sebe, Obi, Enconco, Situdo, Matua, Ipano, open party in our Tomanuma, Nidinim, Toquenim, Mwakotuaman. One via, no. Koped mama no mwako tranika mu wehena o se goinza munede oko ndi basa apembia ni ho bitime abedi akira mawo se wanwe o man ho kwan of fast we bitime de basa aba bitime de daba bitime tu bia fo se o hwen ho fi atimdi de basa kuro basa bia momode se obi sa de no afi na kwa. I was already acting president to the Mama Aban Traditional Council. Nana Boabe Apel. Fifi mantamu na yadi wadru twifo atimo kwa mansinim na hinkro twifo praso adehye o ekiremu a anokwasem se wakwa nyina enye ne sayontu no efuturo eku ombaba pa ene se wo home na adonsa efa ohwinimu a emfuturo nko a na ne emfuturo asra na wo atwe kwakwa ne sa so a de yade ni tipaye ebegya wo mu so eno ti adehye o se abai enko wo mmoa se de ebeya wakwa nyina obeye de amabo mu na akade bi ebeboa ama twifo praso enso afa ne tampa efra no abai enyema wo mu de memo bi ansa na posted some of ya ye fufu ekuye e wo problem na se nso to so ko dia na ti se ekuye fra nso to bo se de wi a amana na ye no nso na ba cha che mu no for so go mo sheda but so ko ni o pente mo ko fu bi na mo ni audience most of the test abu mu na de ona mo a na efu egu adama ha mi ya obi e ko o ka so de wi efu bo fu na ye bobo na ye mo wa eno aze ni papa sa ko ti e ko sa no so so aye capital to ka na se kwan ni a how much more but road to one no e beti say nti esa ban no oyan bi from my ifuturu bo a ye ho mane nsuo tonso ye ho mane e kwan dia mesiku enye akwana tie udifi station ko ni market ko ko ni tie samto yani ben ko ka tie tu ko sister bi tie ja wa yin sei ene funfun ji amaji wa ya de kwa le na ko to hospital tie pam pe ko na mo ka bi yi ta mo chopa no ani ya o tu ku aso a station ko ni market dia ya dia aye ka o ga ha jine kwa so pra sho mo adehye wo twifo praso na yekotie wo mo no omakosem omakwan enye enam so ma mfuturo eku wo mo tipaye nko a na eko akogya wo mo so enuti abai emrem ya jina rasoni ya densam ni nyina asiya fasidama kuku Veronica Jando akoso asoma ane buzi ya damu nyina amwase owo asante abo Benedict ane nsemfo panyi akoso ya ajewa kwade abo aten ene ne din mene o se ya aboaje oforisu ya so Sompa komo etoso. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because
because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hey, Sewa, me watch you. Me nanu me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afraid I'm a cool. Then cut our cranny. Hey, and me connection man for den ko fosi ka dwane no